ҳайати эҷодии барномаи футболи тоҷик дар варзишгоҳи нефтяники ноҳияи рӯдакӣ қарор дорем ва чӣ гуна медонем имсол ин варзишгоҳ майдони хонагии дастаи навкор рангони ноҳияи рӯдакӣ аст ки дар лигаи якум бозӣ мекунад. баъд аз ду давре ки дар лигаи якум баргузор гардид, дастаи рангон ҳамагӣ як мусовӣ дорад ки бо дастаи шодмон анҷом дод ва мутаассифона барошон як боғ ки дар сафар аз дастаи сарҳадчии ноҳияи Мирсаид Алии Ҳамадонӣ шикаст хӯрданд. Хулоса мо омадем ба ноҳияи рӯдакӣ то бубинем ки дастаи рангон дар чӣ ҳол қарор дорад. ҳайати рангон айни замон аз собиқ бозингарони Куктош ки дар лигаи олӣ бозӣ карданд ва бозингарони маҳаллие ки комилан дар ягон дастаи профессионалӣ бозӣ накарданд таркиб ёфтааст. бисёр бачаҳо қариб 5 нафар ай дастаи Куктоши усол бозӣ мекарданд ва 1-2 нафар боз аз дастаҳои артиши миллӣ ва 1-2 нафар ай дастаҳои ҷавонони ҷумҳурӣ гирифтагим. Абдулло чӣ хел шуд ки ба даста шуморо даъват карданд? Шумо ку дар ягон дастаи профессионалӣ бозӣ намекардед? бале мо чӣ хел гӯем аку дар ҷайи худамон мо ҳаминҷа меомадем давидан мегирифтем. Чӣ хеле ки ба мураббӣ ба сардори даста маъқул шудем, омадем хай худамонро нишон додем, дуюм лига бозӣ кардем, дар он ҷо чемпион шудем, то ин дараҷа, то ин мавқиҳо расидем. ҳайати дастаи рангон бачаҳои маҳаллӣ аст, албатта ин боиси ифтихор аст. бале мо низ аз дастаи аз ҷавонони маҳал мо дастаро сарҷам овардем ва бо як устодони шоистаи варзиш онҳоро тамрин медиҳанд. мо низ мақсади мо низ дар ин аст ки мо бояд дар маҳал анамин мусобиқаи футболро рушд диҳем. албатта дар чунин ҳолат бозингарони бо таҷриба мисли Эҳсон Чалаев ки мактаби футболии Россияро гузаштааст ва бачаҳои навқадами лигаи якум кӯмак мекунад. дар ҳайати дастаи рангон дар қатори он бачаҳое ки комилан дар ягон дастаи профессионалӣ бозӣ накарданд ҳамчунин нафароне ҳастанд ки ҳатто дар лигаҳои мухталифи Россия ҳам бозӣ кардагианд ва Эҳсон Чалаев аз қабили онҳост. мо дастаи навкор дар ин лига якум ҳастем. бисёр нафаҳмиҳо аст мубайни мо писароне ки инҷо наомаданд. ба мо вақт лозим аст ки то ин ки якдигарро бисёртар хубтар фаҳмем. яъне бале баъд аз бисёр тамринҳо ман ба онҳо мефаҳмонам чикор кардан дар кор, чикор кардан дар кор нест. дар бозиҳо ҳам мегӯям ором шавед, бисёр фикр накунед, асабонӣ нашавед ва онҳо рӯз ба рӯз чӣ хел гӯям беҳтар шуда истоданд. онҳо хаёл мекунам ки хело мақсад таҷрибаи боӣ доранд. ман акун кӯшиш мекунам ки ба инҳо мақсад баробар шавам. дар оянда кӯшиш мекунам ки умуман ягон камбудӣ маро ҳам мураббиён ҳам мухлисон ҳам ҳамдастагонам наёбанд. чунончи гуфтем рангон бозии охирини худро бар сарҳадчӣ бохт ва ба гуфти мураббӣ ва бозингарон иллатҳои ин бохт мухталиф буданд, агарчи як омил сахт боис гашт. اونجا با میدان سرحدچی خواستیم بیایم ولی در سببی نبودنی تیار نبودنی میدان سرحدچی بازی در میدان هولبوک ناحیه واسه برپا گردید. ولی وقتی ما اونجا حاضر شدیم همگی 2 ساعت پیش ای بازی میدان تماما برای گذراندن حتی فوتبال دهاتی تیار نبود. بلند علف اون میدان بلند تمامی اون چیزهایی که ما می‌خواستیم در خط‌هاشون درست نبود، حتی رکلامه‌هایی که باید در اونجا تیار می‌شد اونها تیار نبود. اینسپکتور یا کمیسری بازی اونجا حتی خودش همه رو راست کرد که همین بازی گذرا بود. ما هم میدان
беҳад ноҳамвор бачаҳо дар майдонҳои ҳавор чихеле ки шумо медонед мо тамоми мавсими тайёриро дар майдони сеюми ҷумҳурӣ гузарондем, майдони сунъӣ, пас он ба баҳористон рафтем ва инҷо ва майдони ҷойеда ки мо имсол машқ кардем ҳама майдонҳо ҳавору дуруст буданд. Бале вақти ба майдони ҳулбуки восеъ омадем, он майдон барои ман намехоҳам бигӯм ки онҷо мо барои ҳамин мо бозиро бохтем. Не, сабаби асосиш ин набуду ба ҳар сурат бигзор яке аз сабабҳои асосӣ ҳамин яке аз сабабҳош. мубинед ки ба ҳар сурат аз сарҳашӣ 3 гол сар додед. Иллаташ чӣ буд? ҳама иллати ҳам бохт. акнун инро чӣ хел гуфтам, мақсад қисми аввал аз мо буд бозӣ. бале аз мо буд. дар қисмати дуюм бачаҳо чӣ хел гӯям дар ҳаяҷон буданд, дигар намедонам. се ҳолат се гол. онҷо майдон хеле безеб буд. аввалин онҷо ман масалан ман натавонистам бозии худро 100% нишон диҳам. дар қиёс ба бархе аз майдони дастаҳои дигар, майдони хонагии рангон дар ҳолати хеле хуб қарор дорад, зеро пайваста аз ҷониби кормандони варзишгоҳ нигаҳубин мешавад. мо аз аввали мавсим мувофиқи нақшаву чорабиниҳо ва бо роҳбарии мутахассисоне ки бо мо маслиҳатҳо медиҳанд, мо омодабошии чаманзорро чӣ хеле ки аст аз рӯи нақша мо нури пошӣ менамоем ва обгузорӣ менамоем. ва чаманзор имрӯз дар ҳолати идеалӣ аст. ҷавобгӯ аст ки бозиҳои лигаи якум, лигаи олӣ ва дигар бозиҳоро мо дар ин майдон қабул кунем. ҳамин нав бозӣ доштем қати сарҳачӣ дар восе. бовар ки хайд рафтем дидем стадиону чизора дидем. баъд ман бачаҳоро гуфтам дидем, гуфтам мо чӣ қадар барои шумо шароит муайё кардем. дар ин стадион гуфтам лигаи олӣ биромадистанд. шумо бояд мо кӯшиш кинем ки мо ба ҳамон сатҳҳо бирасем, бояд ки мо ба ҳамон сатҳҳо ноил шем гуфта вай кардем. зеро ки стадионам бад намегем, ҳеҷ вақт мо бад намегем, лекин ки дар ҳолати на он қадар хуб қарор дошт бозӣ кардем. ба ҳамин хотир стадиони худмонро эҳтиром мекунем, бозиҳоро хуб баро мемонем. майдоне ки имрӯз шумо дар ин ҷо ҳоли ҳузур доред, ба фикри ман ҳоло дар ҷумҳурӣ ин хел майдоне ки замини он чаманзори он беҳтарин дар ҷумҳурӣ аст. ин варзишгоҳе ки баъд аз таҷдиду навсозӣ аст, мо инро самаранок истифода барем ва бо дар оянда нақшаҳо аст ки бо ҷойҳои нишастро илова намоем. ҳаракат мекунем ки варзишгоҳро бо ҳамавақт дар ҳолати омодабош бошад, дар ҳолати чиз бошад ки мо бозиҳоро бо сари баланд гузаронем. айни замон чанд ҷои нишаст дорад варзишгоҳ? айни замон зиёда аз 4000 аст. бо назардошти дар ҳолати идеалӣ нигоҳ доштани ин чаманзор, мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ тасмим гирифтааст ки як майдони дигар низ бунёд кунад, то тамрини даста онҷо гузаронида шавад. бо дастгирии мақомоти ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ мо дар ҷамоати деҳоти роҳатӣ як варзишгоҳи наву замонавӣ бо низ сохтмон оғоз гардидааст ва он ҷо низ баъзаи анамин дастаи футбол мешавад ва бо назардошти ин дар якчанд муассисаҳои дигар, дар якчанд майдонҳои дигар мо омода намудем ки ҳангоми банд будани ин варзишгоҳ дар он ҷо дастаи рангон метавонанд рафта тамрин кунанд. стадиони навбатиёзе дар ҷамоати роҳатӣ дар сатҳи олӣ баро мондастем. стадион дар марҳилаи анҷомёбӣ, стадиони хуб барои захиравӣ стадион тайёр кардастем. бозам бо стадион дорем. албатта масъалаи хеле муҳим ин пардохти ҳаққулзаҳмати бозингарон мебошад ки ба гуфти масъулин бо дастгириҳои мақомоти маҳаллӣ он сари вақт пардохт карда мешавад. дар ин ҷо маош мегиред абдулбо? бале бале, дар ин ҷо маош мегирем, сари вақт маошамонро медиҳанд. ташаккур ба раиси ноҳия, ба ҳукумат
که ما را خیلی دستگیری میکنند و ما از آنها راضییم. منادوری خود و تمام دسته رو با حکومت ناحیه، شخصا با رئیس ناحیه که تمام آن مشکلی هایی که در پیش فوتبال بود امروز همه را حل کردیم. بچه‌ها معاش خود را گرفتگان، بچه‌ها با سر و لباس و با تمام تجهیزات فوتبالی امروز آنها تامین هستند. فقط آن مانده است که ما با بازی خوب خود مردم را خرسند کنیم و با نتیجه های خوب در لیگ اول مقام خود را باز هم مستحکم کنیم. خب البته از شما همچون یک نفر راهبر همه وقت تامین شرایط رو بازیگران طلب میکنن. خب حالی حاضر همه شرایط ها میرسن تا جایی که ما میدونیم از 2 تا 5 هزار بچه ها معاش میگیرن، یعنی در برخی از دسته های لیگ اولی هم 5000 سوم سامانی کم معاش میگیرن. بله ما بله 2 تا 5000 میگیریم، با بعضی وقتا بعضی وایو میکنیم، توفه پولیو هست، دستگیری ها هست. همه وقت مسئله ترتیب نظام، مسئله دستگیری بازیگرا در سطح اول است. ما خیلی بخمون خلاصه براری کردیم که در سطح اولی باشه، زیرا که بازیگر دستگیری که نکنی بازیگر بازی خوب نشون نمیده. به همین خاطر ما هر چیزی که بازیگر گفته است تا قدر امکان ما با تب دلشون کار کردیم تا که بازی خوب نشون بده. بعضی شرایط هایی که در رنگام با شما پیشنهاد کردن شما رو قناعت میکنه، درست است؟ بله به نهایت شرایط های خوب دادن. اینجا هم چه گویم مهمانخانه خیلی هم لوکس گویه میشد هست. اینجا به نهایت خوردن همه چیز با ما، لباس همه چیز، خوراکای اگان چی نیست، مشکلی نیست. فقط با ما وقت لازم است که ما سرجم شویم، یکدیگر رو خوبتر فهمیم. همین چیز در ما کمتر چه گویم نمیرسد و وقت در کارد. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه رودکی بخصوص رئیس ناحیه محترم عبدالغفار حکمت‌الله‌زاده دستگیری‌ها به‌نهایت در سطح عالی هستند و ما نیز از دسته رنگان امید آن را داریم که در همین رقابتی که دارند بسیار یک پیروزی نو به نو را سزاوار می‌گردند و ما امیدوار آن هستیم که دسته رنگان با لیگ عالی برآمده می‌تواند. اگرچه آغاز چمپیونات برای رنگان چندان باورار نشد، اما فضای داخلی دسته خیلی آرام و امیدوار کننده است. برای دستگیری روحی و روانی بچه ها باشد، سر از دیرکتور کلوب تا مدیر بخش جوانان ناحیه در تمرین آنها را همراهی میکنند. میبینم که لباس های ورزشی داری. بله خیلی کم کم تمرین میکنیم، کم کم مشق میکنیم، هرچند که مسئولیت سنگین هم وظیفه داشته باشیم، در نوبت خود با کم کم تمرین هم میکنیم که به قدر هم فوتبال و فوتبال بزرگ رسیم. خب حضور شما در ورزشگاه در همین تمرین ها با بچه ها روح بلندی می‌دهد یا اینکه کم کم خوف و ترس هم دارن به قول همچون راهبر؟ نه ما اول بود کم و بیش بود، حاضر ما توصیه دادیم، گپ زدیم که برای روح بلندی اومدگیم، کوشش میکنیم که هم کسا کاری کنیم که دسته در سطح خوب عالی برای بمونیم. شما تجربه نخستینتان هست در دسته‌داری. خب چگونه است؟ مشکلی ها احساس میشوند یا نه؟ در خیر وقتی که روبریت کلوب تجربه یکم برای بله بعضی کمدی ها هست، بعضی مشکلی ها هست، بعضی نافهمی ها هست، همش برطرف میشه. امروز ما نیز از جانب بخش کار با جوان و ورزش ناحیه رودکی با مقصد تبلیغ و تشویق طرز حیات سالم، جلب بیشتر مردم به ورزش و در دایره دستور سپارش‌های رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم حسین امالی هم روزه از جانب کارمندان و جوانان ناحیه با مقصد پیشبرد فوتبال و رشد فوتبال در ناحیه با تمرین‌های همین مشق فوتبال مشغول هستیم. درست است که برای رنگان در سال اولی برآمد در لیگ یکم پیش خود وظیفه حتما برآمدن به لیگ عالی را گذاشتن مشکل تر است. از این رو رهبریت کلوب پیش ستاد مربیان چنین وظیفه گذاشته است. مقام خود را در لیگ یکم مستحکم کردن، ولی میگویم که بله اگر که این کار با ما
ҳамин кор муяссар шавад ҳаракат мекунем ки барои лигаи олӣ баромадан ҳам бозӣ кунем. ба ҳамагон маълум аст ки сатҳи роҳбарикунанда мехоҳад ки командаш дар сатҳи олӣ ҷои намунаҳоиро ишғол кунад. мо ҳам дар навбати худ бар мураббиёни истоди гурӯҳи корӣ ва бачаҳо бозингаро ҳамин чиза мондагием ки ҳатман коре кунем ки бозии хубу ҷолиби диданӣ ва дар сатҳи олӣ баромонем. фикр мекунам ки барои ба лигаи олӣ баромадани дастаи рангон вақт лозим аст. бале бале мо тасмим мегирем ки дар ҳамин лигаи якумам ки бошем дар сатҳи ҷои намунавӣ бошем ки то ҳатто таҷриба гирем, таҷрибаи кофӣ барои минбаъд бигирем. хайбат бо кӯшиш мекунем барои лигаи олӣ гузаштан. мо акнун умед дорем ки сазовари ҷои аввал шавем. Тамом. мақсад ба лигаи олӣ баромадан аст. бале бале, ин орзуи кӯдаки ман аст. албатта барои расидан ба ҳадафҳои бузург дар радифи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ рангонро аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ низ дастгирӣ мебояд, зеро корҳои бузург ҳама вақт дар якҷоягӣ анҷом мешаванд. хуб дӯстони азиз, мана он чизе ки мехостем дар доираи як барнома барои шумо намоиш бидиҳем ва боварӣ дорем ки албатта бо ин гуна варзишгоҳ, бо ин гуна мураббӣ, бо ин гуна роҳбарият ва бо ин гуна шароит ояндаҳои наздик дастаи рангони ноҳияи рӯдакиро дар лигаи олии мамлакат хоҳем дид. дар ҳамин ҷо барномаи футболи тоҷик ба анҷом мерасад. хайр.